titiang rintim diakse sane uangan titiang para pemilat sarang serami sane dahat kusungang titiang pemilat saking desa selat sedelengi titiang lantur rek ini bari kramone puniki lugrayang titiang ngaturang pengasungkara pengenjali umat. Om Swastiastu. Inggih para diakse sanewang yang titiang mangkin titiang gagi ngaturang carita igring sing teken ni ranjani. Ada ketuturang satu ane malu anak luh aja ke dadu. Anak luh nenika adane ranjani ajak memeni. Iyo hidup mula ajak dados teken di Tegali kecerita jani iran jani nenena sing ngelah babo sing ngelah nyamo anelenan ranjani ajak meme nenena ngelah ubuan kesayangane madan igring sing wayang. Nah mula keginane ranjani nenena ajak memene sedina-dina sing adelen muah mata tanduran ane tandura sing adelen muah palawija mekadi kladi jagung di subane nadi hasil ni totona aboda kepekan adebe hasil ni totona anggana pengupa jiwa mangkin kacarita jani sedak dina seneng memen rinjani dinuju purnama semonge totona nyakitan basang ya jani basang memen renjani sakit ngilot sing dugo ben sakit basang nejan aduh sakit sajan basang tiange aduh kengken jani bat modayo jani aduh sing dugo ben sakit basang tiange ratu pokulon leluhur di tiang tedoni jadi tiang memargi mangdo sakit basang tiang eja. Nah jadi memen renjani ingat ya kan ubat sakit basang laut ya jadi kebon mapak bawang izin uyah pak bawang toton jani jadi isine basang maro isine bawang toton papak laut sakit ngigis iyo masare di subane leplep masare tonden ada kudang menit sakit basang renjan memen renjani itu biyen jani kumat. Nah di tutasnya biyen ya pesu jani ngalih jani don nyamu ijede kunyit di tulantas yo ngai loloh totona jani namakan menren jani tonden masih sakit basangne ilang ditu yo biyen gelur memen renjani aduh sakit basang tiang aduh sakit lah jani di subane mekelu yo sing nyidangnan sakit basangne memen renjani kau kene jani panakne ning renjani mai jamalu ning paken meme basang memene sakit sajan ning renjani mai malu ning nah maromondo memene renjani jak subuh ngengalan jadi live alih memene ke tengah rumah nih di tengah kamar tinggal entes dani memen renjani sakit subuh bungker meme ratu meme nak mudiang meme kini subuh ning duni basang memene sakit aduh meme kengken jani ban modayo nah jani cening renjani no semua cening bat jani memunyi maklo metutur-tuturan ajak meme jani alih jak meme balian kemu jani cening kedangin bukit alih dadong balian. Nah meme ian semua kita tutur meme ngiteken titiang ke jani majalah. Nah cening rinjani setondane jani cening kemu majalan ke bukit dingahansan yang tutur memene umahane dodoan molojo adeng sajan cening majalan di subane cening majalan dodonan ado nyen pebesan meme umah ane merap ambengan
nyen bebesan meme nak mulo totonnya umah dadong baliane. Nah yang sebagai donyen pe janin mengil meme malu jumah di tiang kalau majalah. Nah di subane jadi kecerita gelis jani rin jani majalah jani nuju umah dadong baliane menek bukit dun jurang nepokin pempatan nepokin pedeluan sekanti kejoh sawat rumah dadong dodona kesuwen-suwen di pempate di sisen dukade dodona sakit subuh nepokin umah merap ambengan. Wih sing duko liang saja natene jadiran jadi riantu kan yo subuh ketemu umah ane merap ambengan ditulan tos yo mencelap yo jani kel nakonen benah apa sing umah dadong ini nenek kel kau kan janina dadong balian tulungin jadi tiang dadong ben ieu masaut sing adonak nyautan dadong balian tulungin jadi tiang dadong di tiang teko mai di tiang lunas tulungken dadong pang dadong mulih jago mah di tiange jagi ngubat memen di tiang riantukan basang memen tiang ngilut sing pekat-pekat nganti kejani tulungin di tiang dadong tulungin di tiang dadong. Nah, bawa keluar saneran jani gelur-gelur umah nih totono suung mangmong sing ado nak nyautan. Aduh, sepet saja nate deren jani memeh ratu betara sarang serami mecinga ide betara ngicen di tiang pemargi mangga jadi tiang poleh pemargi ngubaden memen di tiang mangkin rike kubon. Nah kecerita bangkit gal gelis bangkit renjani majalan jani nuju umah nilen jek saget didu tepung ke umah merabdo wih liang sajan kena ne jani renjani meh ratu nengen yang lah umah merabdo nenena aduh demen saja nanti jani bekal manubat sinah ke bememen ragokel seger ne jani nah kel mecelap jani ke umah ne totono nah jani ren jani mecelap jani ke umah merabdo ke saget didu yo metakot gelur-gelur nyaiten ade ngelah umah ne dadong tulungin jadi tiang dadong tulungin di tiang dadong wih aduh tes nak mau saut di tengah wih nyendut tuan main wah mau dingahan munyin jelomo mau bojlet mo nih mulut tadahan kain deh jani jak sakit dadong raksasa tepesu kletok gitu pejalane wih maron tepuk kejak rinjani ngejar borin jani aduh nyen yo nenen aduh nah kejak tahanan jani kedak basangnya hatine yang penting jani memen ragone segar jani paman ubat nyen nyai mai teko petang haleh dadong ne mulo dadong balian titiang matur semua titiang sampun boleh ketemu ring dadong makin titiang ide ubat pang dadong jonyak muleh ke kau daun tukat ngubaden anak buko memen titiangnya riandokan memen titiangnya sakit basangnya dadong nyenadannya ini di umahnya ini adan titiang ngaranjani dadong umah titiang nak mulo daun tukat nah lamon keto menjalan nyai muleh jani dadong kal nutung uling duri setonene nyai muleh nyai dadong nak sing lah tebu ini nyai jani ngaleh nyai tebu di jalanan disupani nyai man tebu pak tebon nyai dodona sepah jani ampas neleng jalan nak ampas
pas tebune kutangnya itu keldut dadong pangsing dadong paling jadi ngalih rumahnya ini. Nah laut jadi nyai berjalan. Wih, maroyo ketu nyah puyo ningal dadong. Eren jani tuleh dadong malu. Wih, dadong tuh maro mangkaban. Bok negemal mata nenulek. Gigit rengap, pasang gede, nyonyon kaplek, blengong, begitu jalan dadong, aduh kejarin jani, wah dadong nonton teman yang meninggal dan memuda, jadi bekal tadah naste, Nah di subane subo, jani rin jani mulai jani ke rumah memene, di rumah memene gelornya memen jani. Meme di tiang nak subuh teko jadi meme di tiang subuh teko lengaleh balian. Cening renjani cening subuh selamat cening teko selamat meme subuh demen man kengket tepuk cening gani dadang balian tepuk umah ne cenaleh cening dome umah ane merap ambok nak suang mambok icang ngelonan bakat cang umah merap dok pipih marok itu memenerin jadi cak ngajar aduh kudiang ibu jadi aduh kudiang kengket jadi bedaya yang benar gelam sengalah apa jadi cening aneh alih cening dodot sengadolen dua dadong raksasa nak yo mulo mamane jelemo sinah rakokal tadah aja nih wih rinjani mengejar saja memene mengejar saja nih jani kenena dojak beriunya tua jani dadong raksasa tu nak ya kelmai jani kene jani bermatayo jani celing menek jani dipunyan kayu nih ditu ado semer yang dikengken kudo pang ditu nyanan rago ningalan rago ulung sakit pangsing rago mati ditu ada punyan nyuh ditu semer ditu menek celing dipunyan kayu nih dodona di samping semer jadi meme kel mengkap jani dini beten palong nih menek berin jani ditu woi menek reng kat jani suka dur begitu jatasnya jani memen ren jani mengkap jani di beten palung nih di subane suba mengkap teko jani dadong raksasa kemuko umah ren jani nih weh jani kai suba teko ngong suba teko ranjani dijo nyai jani ngong subuh teke nyai duni ngaleh jani dadong subuh main lakar ngubadan memen nyai ni jani nyai sing ado dini latene memen ranjani subuh ngecer waduh dijo lakonnya akhirnya di subuh kita dadong memen ranjani mulai jani kepung kan dadong raksasa di subuh kepung kan dijabo sangkuak kita angkat darah raksasa batas memen ranjani waduh demen jani kalau papa dulang nyau bisa deh cet kita angkat deh nih cerat modal memang jani leplep mati ya babak belur wah jani nguang ngelah tadahan ane mudo jani dijo kelaleh bet nenen jelemo tua jelek rasan bangken nih jelek rasan nih jani kelaleh nih mudo ngomang jadi subuh dijo lakon kelaleh jani ranjani dijo jani kelaleh cang jani di subuh nih kedotas nih paling yo darong raksasa didu yo nengil tas di semere sambil lango nyemak ye di subane tonen dadong raksasa nyemak ye di bulan purnamo ne toton tepuk kene lawan meran jani duor di punyanyu weh nyai dini jani mengkep tepuk cang nyalawatnya ini de nyai kelidok nah nyai kelmati mulot tetadahan itu ranjani duon nyai wih ranjani mengejar wih kengken caranya jadi aduh sinah kelmati nuna sice ya jak depan ingin awak sampun bukut galah sampun kelas Rinjani nggih sapunika right bangken mati raksasa nika nggih sapunika ditiang matur semua ampura kirang langkung puniki riantukan niki bes kedemenan karo nenten berbelsapat niki tiang oras ampura menawi malih nggih
Punika tidak matur semua ring tim penilai puniki juga sama-sama menyaksikan. Mungkin dari segi timing waktu saya kalah, saya mohon maaf. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om.